Mwiriwe abandi mwaramutse inshuti bavandimwe, iyi nitwa RTV1. Tubabajwe n'inkuru twumvise nyuma y'aho intambara ikomeje kumera nabi cyane mu Minembwe, intambara y'amasasu kuri tele, intambara ya drone, ndetse hakaba hakomeje n'intambara iri diplomatique, aho impande zose bahanganye ndetse bagerageza kumvikanisha koze y'intambara bari kurwana, haba ku ruhande rwa leta ndetse n'abarwanya leta. Rero ibyo byose abaturage b'abanyamurenge nibo bakomeje kubihomberamo, mu gihe bamwe mu banyamurenge bashinja leta kwica abaturage, abandi mu banyamurenge bakava kure cyane baza gushima leta ya Congo, bavuga ko ariyo mukiza wayo, ndetse n'igihugu kibanyi, igihugu cy'u Burundi bafatikanyije, igihugu kiyobowe na Perezida Ndayishimiye uzwi ku izina rya General Neva. Mu by'ukuri izi ngabo, mvuze ku ruhande rwa Twirwaneho, barwaniye abaturage bapfira gushira bagira ngo batambamire cyangwa se babangamire umwanzi ugamije gutera igihugu ndetse n'ubwoko bwacu bw'abanyamurenge. Ndetse ku rundi ruhande leta ya Congo yashoye imbaraga, yashoye amafaranga kugira ngo irebe ko yakohereza ingabo zija gukura Twirwaneho muri kariya karere k'imisozi miremire ndetse n'iyo hagati, iyo bita Haut Plateau, Moyen Plateau, yo muri Fizi, Mwenga na Uvira. Bakaba barafatikanyije na Wazalendo ndetse bafatikanya n'ingabo z'u Burundi, bikaba bivugwa ko n'ingabo za Tanzania ndetse n'iza Angola zikomeje kuzamuka. Bashoye imbaraga, bakoresheje imbaraga zose zishoboka kugira ngo bahashe umwanzi wabo ari we Twirwaneho ifatikanyije na M23 muri kariya karere. Aka kanya rero intambara ikaba yarahinduye isura, aho barwanaga isasu ku rindi, umututu ku wundi, ubu nyine bakaba barazanye intambara y'ikirere ariyo ya drone. Iyi drone rero imaze kwangiza ibintu byinshi cyane, aho imaze kwica abantu benshi, baba abasirikare barwana ku rugamba ndetse n'abaturage, abana bato, abakuze, ababyeyi, abari ku rugamba n'abatari ku rugamba. Niyo nkuru rero tuzanye uyu munsi, tuje kubabwira amakuru y'umusaza w'umunyamurenge ukomoka mu nzu ya Rugorora, akaba yitwa Muzehe Rudaga. Akaba ni umugabo w'umuco hagati, umugabo w'abagorora mu nzu y'Abahenda. Rero byatumye ngerageza gushaka umuntu wo mu karere k'iwabo, ndetse akaba ari n'umuvukanyi wo mu nzu y'Abagorora, kugira ngo tubashe kuvugana. Ngaya amakuru abashe kumpa ku rupfu rw'uyu mugabo. Uraho? Ni amahoro. Mwiriwe gute wa mfura wo kwa Rugorora we? Turashima Gitare. Namwe mumaze mutiro mu basita. Ino kwa Gasita turashima Imana. Uretse izi ntambara ziririya mu Minembwe zatumare abantu. Uretse uriya musaza mwene wacu w'umugorora Rudaga, hari undi wapfuye. Ejo bundi ntabapfuye. Nta makuru. Niba ari abana bari baragiye umugani wawe, ubu usanga barabyise kuragira, ariko nyine nico nzi co hari umwe uvukana n'umunyagidurayo uri ahangaha w'Abaheto. Hakaba n'undi mukecuru warashwe, hari undi mukecuru warashwe nawe w'imyaka irenga 80 ndango, ariko we yari atarapfa. Namubonye gusa kuri YouTube, yaba ari abagabo bari ruguru. uyu mugabo we N'uwiwanyu Muhana. neza yavuye ni she wa chef de posta witwa Rucango. Yo, Ukuvuga ngo
yaravuye hariya iwacu guco hagati Mm. yimukiraga mu Minembwe, ubu ngubu niho umuhungu yari asigaye atuye. Eh. Undi muhungu we yagiye muri Amerika, abaye hano muri Prime. Eh. Liberation Filemo, uzumwumva? Filemo. Filemo Mm. zenda mwamusanze yarakwere? Ushobora kuba ntamumenye. Oya ni se, Ya. yari umusaza mukuru wa Ariko iyi leta iriteranyije Mana ya Isiraheli. leta ya Gisegeti Mm. yaba yo kurimbura Mm. nk'abahawe misiyo, baramukubona gusa gurupe y'abantu 5 bakamabohereza drone. Eh. Ariko urumva se kurasa nijoro abantu baryamye Mm. bazamara abantu. Nico kibazo. Abantu badatoranya bo bica. Kandi urumva Mm. utemeye ko barasa nijoro Ah. baza. Ejo bundi hari umwana ari kumbwira i Kigali ngo bavuganye na Satu Wirundu, Mm. none ngo drone yabarashe inshuro 18. Eh. Rero sirundi ejo bundi mbere kuwa 5 Eh. reka tubiri kompora igeze 18. Yo. Isi igeze kure kabisa. iwacu baratugambaniye ugaswa iriya nta kirumbe, ubu akuriya kwa za Rubaya ngo n'abandi gusa batuvuze nabi, bashaka ko batumara imbaraga. Mm. Ariko yari nta butunzi buri hariya barwanira cyangwa imiturirwa ngo baje gufata. Ofete ninko kuvuga ngo barinde M23 kwa advancinga muri biriya bice. Tekereza ko kuri bo M23 yafashe bo baba batakaje ikintu gikomeye. Nico nzanibaza naho ubundi by'ubutunzi byo ari atakiba abantu gusa nta n'ubwicanyi gusa, nta kintu gikomeye kiri hariya. Gusa ni wagomeye kurusha Bukavu na za Goma. wombwira iki iyo wumva ngo Tanzania, Abarundi, Angola kiraza drone mu kirere, FRDC n'abo bantu bose na mayimayi bariya gibo bari bafite inyungu zindi zihishe tutazi. Oya nyine wibaza iki iyo ari hari aba batunganya gusa, kuko nyine waruvuze ngo nta butunzi buhari. Strategie militaire ndetse n'inyungu ya leta ya Kongo hariya, keretse umuntu agiye akababaza ati se kubera ko ariho mwashoye imbaraga cyane kurusha ahandi. Ariko ntibyoroshe. Bafite ubugome bw'ironda ko ariko Imana izabatsinda boka cyane. Nukwihangana ubwoko ntawumenye kabisa. Gusa kimwe cyo gihari, niba atari twe tubifitemo uruhare, 60% ni ukuvuga ngo bene wacu babifitemo uruhare, kuko amakuru batanga ya hariya atandukanye n'uko abantu batekereza. Kandi urabona igihe zagihagurutse abagabo bakava muri Amerika bagiye gushimira, ndabishimiye. Kuriya ni ukumuha impamvu zose zahari iwacu no gukomeza kubasubiza ku igorigota. Ni igitangaza kabisa. Ariko ariya bose bazarushwa n'ubusa, kuko
umunsi amahoro yatashe ari iwacu azabatera isoni. birakomeye Tuzoroshe. birakomeye kabisa. Asante cyane wowe wakurikiye Intwari RTV1, reka dukomeze twihanganisha ubwoko bw'Abanyamulenge, twihanganisha abadukurikira bose, abadukunda, abatwifuriza amahoro, mukomeze mwihangane, ndetse n'abandi bose batari bazi ubwoko bwacu se cyangwa se batari bumva ibibazo ubwoko bwacu buri guhura nabwo, tubasaba kugira ngo mukomeze mudusabire, ndetse abashoboye kutuvuganira bahagaze muri pozisiyo nziza bobikora. Murakarama, murakabyara, mugira amahoro y'Imana.